Yang kedua, toto nasabari na masih dirupa tawi, toto nasabari na masara. Aga pasti dirupa tawi apa botingan. Jadi pasitudangi ipak botingi anak dari si bawa kalului. Apa iya pa itu nasuku tawi iya kupuri mapini na malakai. Makanya ya kong kanak dara na mo maga cantik na intang mak burung-burung na matan na rahasia arudari temma patuna amulut temma buku na tugunna mak bomba uluat na mak baliti matan na mak iri telualon na mak balana titi na maputila uli na mali busukulat tapana namo maga kanjak na tawi ang kataw na singali na jago leti ko yesi na dolo kay tuda yesi na way ko rin na sumpanya aja mo cintulay magay baka makaday panditay ang kamoy pasumpayan ni majasi pakna daripada to malampudi na sumpayan pakatulid Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sunnina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala wal fil Qur'anil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul adzim. Yang saya hormati dan saya muliakan dan tazimi Alina Al-Mukarram Adi Guru Tak Pimpinan Pondok Pesantren NU Al-Ansar Bacu-Bacuwe. Dalam hal ini Guru Tak Ki Hamka Adama Ilse, salah satu dari kondangnya Kabupaten Sidendeng Rapang. Magi-magi Guru Tak selalu diberikan kesehatan adisinan awatangan untuk mengembang dakwah agama nafung Allah Ta'ala. Yang saya hormati dan saya muliakan Adina Guru Tak penasihat Ponpes NU Al-Ansar Bacu-Bacuwe. Dalam hal ini Guru Tak Haji Muhammad Syairi sekaligus sebagai Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah yang sempat hadir bersama kita. Terima kasih Guru Tak menyempatkan hadir. Yang saya hormati dan saya muliakan Adina Tomo-Tomo Lebita Haji Adama selaku tokoh masyarakat yang sempat juga hadir bersama kita. Yang saya hormati dan saya muliakan Adina Guru Tak Al-Ustaz Rusmin juga sempat hadir, alhamdulillah. Yang saya hormati dan saya muliakan para pembina Pondok Pesantren NU Al-Ansar Bacu-Bacuwe, para orang tua santri, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, sinina, tomatua melebi, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Syukur ruki mapujitan digangka lori sisi araji aku wasana nafung Allah Ta'ala. Nasaba ilalan na di kesempatan ini iwaringi awatangan na adisingan na tofadan kahadirik digaga akan tersengadin na paringati Isra' Miraj na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka memagi-magi momentum peringatan Isra' wal Miraj yang kita lakukan di malam hari ini mancajiwi patampak barakan napa masih dari gaga iwala kengi ritujud na idi atau tempat na buangi sengalil na pawala suruga pamasina mi buangi yakatay salawat na niya papas salama masa ifongololo di alimalabi na Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi iya si mata jalogang ya salamakan akatuwongang wanwalino akatuwongang wanwa akhirah
sehingga atau pada kemana muak atau pada makali jadi salam kalitarai dari yatu puri awal gading itu tak iya sih nape pengulaw maka dari gagas hitungan nayak kate nayasi mata-matai sengadina syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamat nantinya. Sidin atau malabi jamaah yang dimuliakan Allah, sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya itu mitala de macaramah ya malampi caramaku mitau kak iko tasalay pak kemana ni guru tak kuyuru tak tudang makanya dito ya mitala de iko salasi caramaku pajatona sini atau malabi yang kihadir makwi sitonganday 10 ulang na pancaji fungal na tala ilalan na sitaw ni mapamuli ulang Muharram Safar latuk Syawal Sulqaidah Sulhijjah iya 12 ulangnya angka apa ulang malak binasabah ala piranah iya nato nakadapuangi ilalan na aporangi minha arba'atung huruf di antaranya ada 4 ulang yang haram biasanya apa ulang haram apa ulang makilak dan namuliakan na pagkalak di Allah Ta'ala maka di panditay talo tu mataratik sidi masarang iro mataratik sulqaidah sulhijjah Muharram iro masarangi ular rakyat na yiri kakimutanaywi 27 Rajab sisa upada tu 47 Hijriyah iya na ular rakyat ulan Nabi matutu Allah Ta'ala makanya Nabi mengatakan dalam hadisnya Syahrul Rajab syahrullah, syahrul Sya'ban syahri, syahrul Ramadan syahrul ummati yaitu ular Rajab ulan nafungan Allah Ta'ala, ulan Sya'ban ulatku, ulan Ramalan ulan na umatku. Makanya ketika masuk bulan Rajab itu sebenarnya dianjurkan tuh perbanyak istighfar. Jadi sikri situngan na tumakanya ipu kengka ya kota me ular Rajab sikri adang pengen istighfar mensucikan hati dan lahir dia ya kota me syakba pegewi salawat di nabita tame ular ramalan perbanyak membaca Al-Quran jadi makadai akalira pangangi nakalira pangangi panditata makadai situngan na tu ular Rajab ulang matadang iku ulah syak bangi ulah mapupu ulah ramalan lupe asli na anu pura itanang makanya adang pengang ilalan na ulah Rajab maka angka kikmatut lupe ulah ramalannya lolongan itelu agero telu ilolongan itu na atamatepe baraka pamasi na adang peng jadi syahrul awalul mubarak syahrul warahmah syahrul maghfirah masuki ilalan na ulang ramalan lupel parage lolongan ni sek di paradika batuan na maraja na matandre paradika minal aitin wal faitin kembali suci dari noda dan dosa jadi ya sitongan naraknya basyak baramala si supungi napa nih Nabi mengatakan ketika engkau mendapati 2 bulan perbanyak doamu supaya engkau sampai di bulan Ramadan apa dene sabaja na sangani makiwatanga ni melok lupe ulang ramalan mapuasa matarawe na tapo iware ngirasa na di situ mapuasa makanya karena Nabi telodoko minta keberkahannya 2 bulan supaya engkau sampai di bulan Ramadan enatuna karena Nabi tak Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan yang kedua perbanyak istighfar tak jadi istighfar kami nama ponco itu astagfirullah makanya ada doa dalam bentuk istighfar pak dongan Nabi Adam Rabbana zolamna angpusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin pak dongan Nabi Yunus juga itu doa dalam bentuk istighfar yang mekuatan na balewi lalawatan na balewi patapuluh sona patapuluh walina Milo dampaknya dipuangin dalam bentuk berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin tapi makadai panditata
ang kasitongan na amalam makanja tajama yaku ularak jaba tajamay riba da magaribi si bawa da subuh. Yan na ang katok bacik na jadi kang amalang yan na pure masupa jam magaribi na bacik kapitupulo pure masupa jam subuh na bacik kapitupulo magkaharaw at kalina tamilalan na rakatsalan na fungal na taana. Yasanya watakale capak gama iluwa la tuyawana pala kajene agayro ibacay rabbika firli warhamni wa tub alayya. Jadi biasa mo tabaca ya roh. Ibu. Uy. Biasa mo ro tabaca ilo ni capul rajahi. Biasa mo tabaca. De pajaiwi. Sinin na tumotomalang biyeng hadir. Yang kedua, salasek di peristiwa maraja situngan na tacata ilalan na aporange ilalan na ular raja peristiwa isyarat ni raja na nabita. Jadi ya situngan na tuyi kotomak bicara ang miraja katania bawa nabita pure pang miraja. Ang kami mas situngan na 2 nabi dimiratkan sebelum Rasulullah. Termasuk pengurutan Ibrahim itapang iri api malumpa-lumpay. Oke tanga na api itu ni bakara justru dia kedinginan maka Allah selamatkan maka disitulah Allah mengeratkan hambanya. Pengurutan Nabi Musa dijuluki sebagai kalamullah mampu bercakap langsung dengan Allah tanpa ada hijab. Maka dia kuat tapi tak sewujud tak serikuah mengimeji pulana terfokus sopan. Maka Allah turunkan cahayanya tak bekubulu hancur bulu merendah silaluna pengurutan Nabi Musa. Maka dia pas sejarah tungkat na buka mata na Nabi Musa agi-agi ni tayato hancur onroso na tayan na fungalatala. Tapi ia Nabi tak diisyarat miratkan tomal-tomalat di jemaah yang dimuliakan Allah. An-ratuna 20 di Masihi yasenge amul husni. Yasenge amul husni tahun duka cita. Masari nyawana nabita marularuray atin na nabita apa 2 toripudin na lisu di pamasira kung alatara. Nomor dia morina italai Abu Thalib. Yang kedua bainina fanguluta Siti Khadijatul Kubra. Nayiro Abu Thalib palapi arona nabita. Dekaga warani ganggu nabita ketika Abu Thalib masih hidup. Nayiro Abu Thalib orang disagani di kota Makkah. Jadi ya ko angka masalah na susana nabita pasti sandar kepada pamannya. Tapi mamimi dokona Abu Thalib buat nama lasa nasabarin li suri pamasena fungan la ta'ala 30 mati na murena mati si bayi na fangulutta Siti Khadijatul Kubra tomatomala biyeki hadir. Jadi biasa makari fanditai sara inina wakamina batu noloy anak apuna Adam iya kotori podin na li suri pamasena fungan la ta'ala. Makanya sebenarnya kita mengenang Al-Mukarram Andi Gurutta Kiai Haji Muhammad Soleh dengan hal yang keduanya. Jadi ya ko ang kami matoje Pak Bu Aga gamalak da ipuji tanya di top nangata. Makanya alhamdulillah sininga anu mapuji ya pun nanganamana mi gitu Allah Ta'ala. Nayiro ya punewe tanduh aga yanda ya moto capu ipake ya moto buru ipake masih dekat malak boleh. Makanya apa yang kita miliki hanya sebatas titipan amanah datanya dari Allah. Yang angka ngaga malak dari puji pahani maka daya papurin na tolinue pasti ketupakkan karena. Jadi aga patipun na papuji aga lara ipapuji de gaga sengadin na ritujud na italai amatian. Nah dek gaga tau di namate. Mati mana tuwe mako batiwi puji wipak di mundi mako bati tau puji keluarga maka ujunna na sebab papuji aga lara papuji aga sara papuji de gaga sengadin na ritujud na italai amatian atau motomalak yeki adi. Angka kira-kira tahu dia namate Pak? Angka kira-kira tahu dia namate?
ah pasang ke jago tayi pasang ke hebat tak namo tau jago mati to patongan na ya kotia ko mati ajak mutuo serato do pulo sona hito mon rilala tapu parimanan na tomatoy apa na panasangi puangnya tega yero nomoro sidi at jelengi makanya ya ko bicara at jeleng jadi tiasanya mati ang adi sa dito na ipahat di nakadaana na tumatua buruan yung makunrito kasya si toso rakyat biasa to maparenta ya ko nadati watun na pasti kau tinggalkan dunia, tinggalkan sanak keluargamu, tinggalkan pekerjaanmu, apa amatingannya pasti. Makanya amatingannya mana satu moto malam iya keadu. Yang kedua, Toto nasabari nama si di rupa tahu Toto nasabari nama sana. Aga pasti di rupa tahu apa botingan. Jadi pasti tudangi, ipak botingi anak dari si bawa kalulu. Apa iya pa dito na suko tawo iya ko puri mabini naman lakay makanya iya ko kanak dara na mo maga cantik na intang makburong-purong na matan na rahasia aru dari temma patuna angulot temma buko na tugun na mak bomba uluat na makbalipi matan na makiritan lualon na makbala na titi na maputila uli na malibusukulat tapana iya ko de muan lakay tatako iya ka de anak dara cupe ya dan kakalolo na mua magagaratak na makanja stila na yan adik muak bayi ni tetap ujak kadi kalolo cepi makanya anak dara cupe kalolo cepi iya tu patutuk na cupe oke cepi pas sampo na cepi oke cupe makanya si tutu cupe na cepi pak kato aja biasa nak darang maka dan namudi na mana sejaman na ya kumagaratak moy ada kumapira iti laino angkang kami ti komba ipiara na iti layan dan igarata umaliwasan makanya toto nasabari na masih di toto nasabari na to masarang mana say asandangangi mana say to dale iya to dale pak bukpura yukuro makanya kesalahan kita biasa ki makadai kuat tatambay yang nga dalik ye ko dalik melot itambay yang aja ye tu dalik pura yukro de nawa dilaki de nawa dikurang namo magalak dak nalasan na tawe ye ko de panagan na dalik na di tu na mati ang kato malang sa jampang ni manang kabaja na sangari pak jampan na sojo titigi kat mega kajadi apa di panagan na dalik tapi ye ko gan na dalik na tawe namo de na malasa matito makanya pakanya ki jo pahangi telu itu sirupa di napada liangi baraka liangi warampara liangi dalle iya ko baraka patombo anu tiaca putulita tambah itu ya baraka dirasakan tapi di napita termasuk nasa guru tahat ada maka da iya ko ega bobo naso kustasi di pajena capunan kasipule daku baraka na itu ya kung kagaga na de na milo capu justru selalu bertambahnya itu ya sengi baraka tak termasuk pak galungnya itu pak galungnya dia pana capu asulengin kasih ase marue mendai baraka itu dia majalangi aja tasaleng mak baraka mampu dirasakan tapi dia na pita iya ko waramparan anu tiagan na tiapa ditambay ang kasindi tomelo pak ganai dua ang kadua tomelo pak ganai makanya warang parang anu isalay apa warang parang yang mato manca di Bali mato manca di Rangang sifat na warang parang mupake manre capak na manca di Kebong ya na ang kato ande tinro bawat zaman nah matinro mangerok moto mangirok lomba motor capak na warang parang na Kebong ya dan kato na ang kawarang parang na mati manca di mana ritujun na wijawijan nah na yato ang manarangi biasa si salasari pada masila surat apa ang kajitawi pamadang mo na isalilalang wilimi masila surat bagaimana isaliwang tapi mupaki masida kamala polina ada pondok cahaya di tengah kampung asida kami sebahagia warang parang tak nadina lau tiga yaitu koto masidaka apa ia ko angka to masidaka namo cek demi ia ko masidaka di pesantren ini tiatu pa jawa ke warang parang makanya seka uak ke seke reka
Ayan ang katomatinulong masak ka wag kaya tuwarang parana tapi ako masekya ragka polina. Makanya warang parang iya ko mabicara warang para iya ko melok ipagan na warang parang ipune si Pak Sukuro. Makanya cukup layawa ko ajak mo cingalaw yase. Pagkatoje to cingalaw yase ka kita-kita ada na tumiluto pada tuwe daputan niya ko kapalit. Au. Ayan na biasa makasulat. Ada na tumiluto pada daputan niya ko kaji palit. Au. Apa yan na dito biasa pauno pa kami matwa atau ka kita-kita. Yan na to biasa. Yan ang kaburuan ni mamin miduko nagkalamuli na masijak maubang. Tanda ba ini ng makunray pa bunulakay. Apa milati gari pada tahu ada kwa kasolangan mi itu capat na tomo-tomo yang kaya hadir. Tapi iya ko nalik pura yuk puro de nawat dilebih de nawat dikurang. Makanya angka tahu may gadalik na makura warang paranda may gawarang parang na makura dalik na tiga ya sa tome gadalik makura warang parang yako iriting makaswaso makareso tiri pusa bebe lo wala kaso na bosi lulungang yasle deje kasi nasiwada kami matutaw pa yepirite makaswaso makareso suwan niway yepirite ada nasogi ni tapi deje na melo siwala asli si bawara sura yepirite pa kita mata taw are irite pa kita mata taw kasyasi taw panide gagamang kay resona mi bawa colangi watakalina tapi ye komande deje gaga nasapa pini matuwe pini magana imandre di nakada macan ni mapai marunrak marak ko maricak makat do malam makan remana na tu ya sa to mega dalle tapi ang kato to mega warang para makura dalle na ye kirita je we kamana sikwa kwa je warang para na ye sinita ye sinalli tapi ito anangang i ano machini nakalali uwan ray magin nakan nakala sa golla ito gaga nakan nala sa golla kwa napinita ulo bembe kirak bulu-bulu na mende kolesterol na papat di cokot-cokot na nasalaw pakitan na kada guru tayo komega ni musapa dito manyang-manyamangi warang para mumate apa iya ko tumak bicara lasa de jika pagagato di na malasa di agagataw siya ako tak kami ni matagitay malasama na tawe pa nabitaha lagi 60 na talo tong umuro na talo mi bawa lasan na papat di ulo masama magaring yapi di makokis siya kanila sa tato na tapoy mo ije magi na jarang malasa na bita apa iya na bita sunna na pake iya ko matangan ni mandre iya panapaja mandre iya ko milo imaso ya po hindi masopi iya na to asoy makasola makanya iya na to pa di namanya mangrebe pa iya pa tumilo masunay pa di coba di ko to masuman di tiap aja na tiap aja na maka dengan rena itu dia gaganya makanya anu lang bimi makasolang apa iya watangi sepertiga makanan sepertiga udara sepertiga air iko andre mi tamay mi mataruna lang dia ina lang binakurang nakasolangan tega contoh na anu lang binakurang makasolangan iko lang bimi palay aga sana semeng lebih wicakit ta aga asanna gerding lebih wicaningnya aga asanna golla lebih lunrata aga asanna itu sama na to aja mega pala sangok ano lang ini makasula makanya ya tomatat tariolo tita mo itu matoy bahkan ada orang tua saya dapatkan di kota Pingrang na peserato 25 tong umur na doami jelasan na torino ya kore na mese poso ya kore makareso na tangana reso na wala kaso na madaka na sapabang milim putiro na sarak caripada ninong ichindo na diaje na malasa ya pwede mato aki pwede chow magin mega patuyo na makura pakulayang apa ya na mega patuyo natin na makura pakulan na duan rupa ya kore na pananaka liwa igan na pasuan na ito gaga pananaka mo ko pa Maega na makaya na sa ko pananakang itawe yan ang kato na manipinipi check de timun na pananaka yato yan ang kato na malampi bulumatan na kadita-kita yan ang kato na malampi bulubiti na patyok ka
Ayan ang kato na malampi bulu kalepak na maputo. Tapi ya kanjak na ko pananakang itu tawi nomor sini rata-rata makunrepan na nakani jadi mana jaman-jaman nambu anak. Ya komeki ni tiburone sukses pananaka pabainena. Ya ko din nalo nakaresot ya tu pa noko. Yang kedua, ya nang kato tu pananaka dinan rituak molupulari di tadi tapana. Magit ya pa jamin di ura alon na bulak matanda. Yang ketiga, ya ko pananakang itu pak malabo na mabasah. Ya ko si bamo kito pananakang inyo kadena kato maliwasan apa tiap pajak tuana ya kato mananak lapat timuna. Tapi ya nang kasi tayo nang kabola po si tangang isure men re mananak talujang. Namo si tangi larito mari pak namo si tangi coto yung kinanay. Jadi ya ko kamakon na ito pananaka mo puntusung at ulakin na. Sinin na tumotomalak diyan kaya adir. Jadi nasa baira ng bitta, masarin nyawana, dua torifojin na lisuri pamasino kung alatala, maka untuk buray wisara ingin nawana, maka Allah isara miaratkan hambanya. Maka nilalan na kurangnya, maka rebuangi, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masa rumapacing ifungan na ta'ala na palulangi atan na Muhammad tiwat-tuwan ni minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Benda bilang itu susungin naik ke Sidratul Muntaha sampai ke alam mustawa alal ars aga natarima nabita de gagas sengadin na pagkaswiya 50 sumpah. Jadi itu sumpah yang ni Pak Bu pakakasa alat komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi ya kotomelo sitongan na si sumpu si bapuangnya sumpah jati. Na yero sumpah jangin na tarima na pita, de na 5 waktu, 50 itu sitongan na waktu itu tidak dikurangi. Cuma ang kami pandita pahani makada 50 rakan na. 10 pitu rakan na menjadi wajib, 30 rakan na menjadi sikri isaliwan na sumpah jangin. Makanya lorontakan aparakan na asara aparakan na arwa magaribi telurakas 10 sikdi isa aparakan na 10 5 tambah subuh 210 pitu. Jadi ya sitongan na to sumpah yang ija masuan ni 10 pitu rakan na yamana de nawa dila pili nawa dikurang. Tapi iya 30 telurakan na menjadi sikri isaliwan na sumpah jangnya. Makanya dalam kitab Fadilah Amal makale nabita ya napuri makbere seleng kamu bersikir dan berdoa. Jadi ya komelo mustajab pak donga ta okoki mundin na sumpayangi marilo doa. Maka dayan de guruta mawoso pi pak dongangi na ye woso na pak dongan na sinin na malaikat. Makanya ya napuri makbere seleng asikriki agi baca subhanallah 33 Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 kali, 10 pitu itambah 30 jumlahnya 50 yaman. Jadi ya ko angka tahu mapamore takak bari letu beresalan natakko masikri pure masikri ning lodoang secara hakikat pada lekbak ya ko najame sumpah jannah 50 rakan na yaman. Pak kato ding tato yena pura mak bires saman na angka buka bodina na supuli ko masiki. Dina diagan lodoang. Na makada gamay tudang mo ko cinampa muasikri min lodoang. Makanya tomo-tomo di yang hadir tajage di sumpah tapalihat. Amala pamulang ipares seketika kita meninggal itu di sholat. Imun dipiye tu ibadah lagi. Makanya 5 rukun na selenge syahadat sumpahnya seke puasa haji. Itu kan haji dito nawaji resesi na to kasih-kasih. Iko angka to maktugang kemelo menre haji na baru kangi angka angkerewat na kasih-kasih kang itu dilarang. Makanya ini tu pendek haji duang nih pak dongan na toto. Namo mega warang para ya kode gaga toto mo diaje mendek na mega to sogi di panang kanalika tanah markah. Tapi ya ko angka toto namo de gagawarang para to mendek to. Makanya Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang yang ia panggil.
Ya pahami urut tak Haji Hamka dengan guru tak Haji Muhammad Sayyidi Manasa apa hukumnya ibadah haji umrah. Yang kedua puasa dia wajib ditujuan atau malasan. Asyara atau dia kan kewajiban puasa termasuk atau malasan. Ya daan atau malasan nak gangkulan lima puasa Ramadan penik malak dalasan maka hukum puasanya haram. Sekek dito na wajib kecuali tau gana pas sekeran nawaran parana maka dianjurkan sedekah impak dan sumbang tapi ya kos sahada na sumbang jadi wajib masalah ya na tuna kada urutan namo maga kanjak na tawe ang kataw na singali na jago leti ko yesi na dolo kay tuda yesi na way ko rin na sumpanya ajak mo cintole magay baka makade panditay angka mo'y pasumpayang ni majasi pakna daripada to malampu din na sumpayang pagka to di biasa to makada na mo di kapad itu masumpaya di kumakanja mo si pakta ada kwe ka na mo pandita di paraga pandita pala ba iyeto apa yan ang kato na mo makanja pasidaka na puasa na si sumpungan na ya ko iriti masipak maleka kinunabi tapide na sumpaya na di kosong ya kode gaga sumpah ya kosong angkat na ibadata na iya sumpah yang ilo tugas si diwi makanya nolo tambah nolo sama dengan 9 kali 0 sama dengan 0 kali 9 sama dengan tetap matoy nolo tapi ya positif ditambah nolo siaga senang 10 sidik ditambah 2 nolo siaga senang 100 sidik ditambah 3 nolo siagang kena sisa po berarti iya panalau tung ke ibadah angka pasumpah jamundin na tumatamala di jamaah yang dimuliakan Allah jadi iya na tunakada gurutan iya ko angka mo pasumpah jam iya ko milo imati dito nang kanatakan lupa iya na angka ahli sumpah iya na milo imati na iya to salamat ko milo imati di matangrana nomor 5 marica ibatu matanda yang kedua marakwe timunna yang ketiga mawalanga watak kadina yang keempat mapusa wirinna lindrona yang kelima makita loyasi mata bolonna malam pujar pakitana rata-rata ahli ibadah ya komelo imati pasti dulu ngilimi pasal tomato-tomato ya makanya inti segala ibadah ke syahadat nah iya hakikat na syahadat o kesumpah janji jadi ya ko angka to masumpah jan namo maga kanja na tarete na matarete majenne makanja tumanina na tatun na ruku na sujud na tudanda tapi ya ko de na syahada ilalan na tahayyae mutlak batal itu sumpah jan makanya itu sumpah jan 5 tatongin na sa batakak mare pakasingi baca patihata syahada salawa ilalan na tahayya itu na sabab birisan sinin na tomato-malak di jamaah yang dimuliakan Allah terakhir pura ni galolongang ilunranya mana ya koto makasiwian ibu iro koto masumpaya irun tumero nyaman na sumpayangnya makutana kaya iya to tomatot tak riolo iya pa namanya menasadin iya kumatangangi masumpayang iya po iya pa to manyamang isadi iya kupuri masumpayang makanya ya totomato ya marula-rula mimato atin na ya kore na dapi waktu sumpajangi tapi ya konarante sumpajangi manya mamito palawi watak kare na beribadah ko irono kung ta'ala ya po ini asara sih magaribi sih sinalo ko di pura masumpajang sari magaribi sih akalaban wasang icaw na di masumpajang di na di mati sumpajang na pak megato di tumak dari kaya kota mewat ada kue japan aja masuk aja putih nih kumak dari ikin Pak Megato aja tuh timak dari ikin tiapa aja makanya tambil kita garing pangulung taserina ali waktu nalamamus tengah na amul sungange di tengah perang ipana to na kupan ya kata ni anak panai mai liwak padina tapi pas ketika dia sholat dengan membaca takbir Allahu Akbar yaitu anak panai dek gaga narasa kapadina magay matandanya man na supayana na iya padina watak talina tumotomalapi ya kihati makanya nikmati sumpayangi lolongang ilunra nyaman na iya koto beribadah telu
ya komeki lalong nyaman na ko masumpajang. Nomor sini bukan kay tiliana sumpajang ni pangkau kan. Yang kedua, bukan kay kauliana sumpajang ni baca-baca. Yang ketiga, bukan kay kauliana sumpajang ni paringerak. Ya na angka to masumpajang na baca-baca minapaki masumpajang kali guru tataniya sumpajang asan na yaitu ada palit sikrit ni asan na. Ya ko angka to masumpajang na paringeran na minapaki masumpajang taniya sumpajang asan na yaitu ada palit tapak rukmi asan na. Ya ko angka to masumpajang na pangkau kami napaki masumpajang tatruko sujud tudang taniya sumpajang asan na yaitu ada palit garak badan ni asan na. Mega to masumpajang Allahu Akbar kupur ka masumpajang ni kalau pasabi ka malibali mino ka mali. Jadi rencana ni lalu sumpajang na. Pak Mega to ya tayo panaruntuman ang inumakli chuko ya ko masumpajang ni napasumpajang ni watak kalena tapi dia napasumpajang ni paringaran na tomo-tomo lebih ya tapi makale gurutang ya kode mulit tembusi asal masumpajang kok ya ko same sumpajang menadena batal maka selesai maka itu sebatas kewajiban tapi jadikan sholatmu karena kebutuhan di hadapan Allah maka ya otomatis capak na to makanya ibadana pasti menjadi wali to motoma lebih jamaah yang dimuliakan Allah. Sini na to motoma lebih jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala maka membagi-bagi kesempatan pada malam hari ini yale barakat na to motoma lebih ke hadis na sabab kata jangan dua telu warek kada malabi na kaki popori na sabab makamala kangilan roale terutama ditujukan na ibadah ia mencaji wajib perlu ditujuna idi atau matapae na de gaga idolongang isangarinna pamalak suruga pamasina fungal ta'ala akhir kalam wallahul mu'affiq ila aqwamit thoriq nasallu minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.